Yarım fon. از ولایت سوخت از شهرک استقلال یک مشتری ما از اوریون بانک صاحب یک تحفه کلان شده و نصیب باشه میریم پرسان میشیم. سلام علیکم اپای یلدوز. السلام علیکم. خبر دارین که از فیلیال شما از شهرک استقلال یک مشتری شما چی برد کرده میدونه؟ نه. نمیدونه؟ خیلی نصیب باشه با فکرم اپای طولخانه میشناسین. اپای طولخانه هم مشتری شما هستن، بله؟ مشتری. از فدراسیون روسیه انتقال پول کردگیان. میبینم اینجا میگیرم پول. ها پول میگیرم. سراغش هم میدونین؟ سراغش میدونم. میدونین؟ اگر امکان باشه یک جا خانه شده. سلام علیکم دوستان، ما در ولایت سوخت در شهرک استقلال یک نیازمند آمدیم خرسان کنیم و پیگیری کنیم این نواری بوده. با یک نیازمند خیلی خرسان میشه. سلام علیکم. سلام علیکم. که من اولش رو با خبر شنیدم. در اوریون بانک شما مشتری هستین، بله؟ خارجش با شما پول روی میکنن، درست اپا جان؟ انتقال معاملات. نمیفهمن تو چی که؟ بسیار نفرها باوری ندارن که از اوریون بانک میشه یگان چی برد کردن. شما چند قسط استفاده میبرید شرکت اوریون بانک؟ Bir yıl oldu. یک سال شد این اپا مشتری اوریون بانک هستن، انتقال پول استفاده میبرن. ما با شما توفه کم شد از ما قبول کردین اپا جان. این توفه از اوریون بانک است. نماینده اوریون بانک در ولایت سوخت. میتونین یک کنورت خونین. مرحمت کنین. شما عبدالله mana To'laxon, siz shu Orion bankni iqdomga ishtirok qildingiz. Sizga shu tuhfa chiqdi. Tuhfa bilan sizni tabriklaymiz Orion bank nomidan. Endi shahar Dushanbeda Orion bank markaziga borib, shu kvartirani o'zingizning nomingizga aformit qilib olasiz. Shunda sizga Orion bankdan shu tuhfa tabrik. Muborak bo'lsin. Maylimi? Mana bu birov maqsa yordam beramiz. Maylimi? Borishga sizning nomingizga shu kvartira chiqqan, kvartira sohibisiz. Muborak bo'lsin. Rahmat, rahmatika rahmat. Hammangizga rahmat. Ilohim menga kirasizlar. Umringiz uzoq bo'lsin, tanjaningiz sog' bo'lsin. Ilohim rahmatika. Rahmat. و برای مردمایی که اشتراک میکنن در همین اقدام بزرگ چی گفتنی همین راست است روی راست نیست. Aksiya iqdom tashkil qilib, odamlarga mana haqiqatda yutganlarga tuhfasini beryapti. Hech kim sizni tanimaydi, lekin chiqsa shu narsa tuhfa haqiqiy beriladi. Shunga sizning fikringiz qanday? Ha, rost ekan endi ishim. Avval ishonmasdim. Hech bavarlamay ko'ramiz bu, desa bavar qadamki, همین حقیقت داشته دوستان من چه گفتن هستم که هم در اقدام بزرگ اشتراک کرده از شرکت اوریون بانک و هر نفر میتواند همین در همین اقدام اشتراک کند. یگان جدا پول یگان کازا نمیتونید شما از 4 خدمت رسانی استفاده میبرید. یکم خدمت رسانی است که شما میتونید ویزا کارت گیرین به یگان سوم فیلیالی در تاجیکستان است از اوریون بانک میتونید راه گیرید. دوم انتقال پول میکنن از دولت خارجه. سوم دپازیت میمونین و چهارم کردیت میگیرین. یکی از 4 خدمت رسانی شما میکنین و شما اشتراکچی اقدام بزرگ از اوریون بانک میشین و این اقدام تا ماه دکبر میره. نصیب باشه از دوم اقدام ما اپا ما صاحب خانه شد از ولایت سوخت از شهرک استقلال و همین خاطر همه
бе дуруғай ин апам бо худаш гап зад ва иншоалло худо розӣ боша апам ба шаҳри Душанбе мерам ба маркази Орионбанк ва насиб боша хонаро дар номуш мекунанд метаванд ва ма чӣ гуфтанем ҳар иштирок кунен бурд кунен агар ки худтон ки иштирок накунен ҳамин навора ба дигарон роӣ кунен ва мисли ҳамин апам як ниёзманд дигар хирсанд шавад. гуфтаам бе ягон сум шумо метавонед иштирок кунед дар иқдоми бузург аз Орионбанк. соҳиби хона шуданд дар шаҳри Душанбе. من ترسید اومده باشم اینجی باشد درم خون ассалому алайкум. Ман Ҷуманова Юлзои Мураҷҷановна, шаҳри Истиқлол, Орионбанк, маҳаллаи якум Орионбанк кор мекунам. ин клиенти ман як сол пеш карта кушода додаги будем. ин додараш Россия пул рой мекунад. барои шумо бурди шумо мана насиб квартира Душанбе сохба шуд. Табрик шумо. Абдуллаева Толахон Абдулламитовна, Орионбанк шуморо барои дар давраи дуюми иқдоми барои ту барои ҳама ғолиб шудан табрик намуда аз шумо хоҳиш менамояд ки барои гирифтани мукофоти асосӣ калиди манзили истиқоматӣ дар шаҳри Душанбе ва Сарбонк ҳозир шавед. Суроғаи мо шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакии 95-1 рӯбарӯи чойхонаи Роҳат. Rostan ekan. Rostdan. Rost ekan. Men haligi hazil deb o'ylayman. Фурхаҷон ина муборак шава, ина интиқоли пул дар Орионбанк кардӣ, барои апа тароӣ кардӣ ва соҳиби хона шуден дар шаҳри Душанбе. ина насиб боша, худо розӣ боша, метавонӣ просто корамонию биёю ҷа апат кад маслиҳат кад, апат бетараф нашуд, не гуфт ки то додарам набиёям, ма ягон чи худам вай намекунем, якҷоя ба фикр мекунем хонара чикор мекунем, дар ҳамин иқдомо иштирок кунем. шумо дар ягон кас ягон сум наметиҳед. гуфтаистам 4 хизматрасоние дар куҷое ки Орионбанк дар ҳамин дохили Тоҷикистон диден, шумо метавонед равен дар филиалшон ё интиқоли пул мекунен, ё ки депозит меёнед, ё кредит мегирен, ё ин ки виза карта мегирен, бе ягон сум, ягон кас ягон сум наметиҳед ва шумо иштирокчии ҳамин иқдом мешавед ва насиб боша дартона тахтах мекунем ва шумода мегӯем ягон хушхабар ки шумо соҳиби мошин шуден ё соҳиби хона шуден. Бетараф набошед. Агар ки худтон ки иштирок намекунед, дар зери ҳамин навор дӯстотонро даъват кунед. ҳамин видеоро дар дӯстотон роӣ кунед ки дӯстотон иштирок кунанд ва соҳиби туҳфаи арзанда аз Орионбанк шаванд. ба фикри ман бисёр гуфтумтон як ҳалта бовар намекунед, мегӯяд не дуруға и одамои хидӣ мебаранд. ина мо омадем дар шаҳре ки Истиқлол дар вилояти Суғд ин апам бурд кард, кадом мешиносаша марҳамат кунем, биёем пурсон кунем ки ҳамин рост аст ё дурӯғ аст. навора ба дӯстотон роӣ кунед ва иштирок кунед дар иқдоми бузург аз Орионбанк. боқӣ дар амони Алло бошен. Апаҷон як бор дигар муборак шава шумо дар хона. Nasib kunad.